si kardom kadu kawe karbi sulang duara doa na fanstami lapen pinia bangke labangso video long nali tumha nang kethan ponji labangki PM Kisan 16 installment mate 16 kisti labangso ko mantu si kilongji ma lapen ko mantu si ka release ji ma labangso APHUTHAK sipini nali tumha labangso video long nang than pachini ponikpo nali tum labangso video labangke kicheng pen kijutan lang ponigon na penali tum labangso YouTube channel subscribe krilang pulte pader depin penali tum subscribe ingon latest update kilong verja fan notification arjan doi bell arjan dasta menali tum berpon igdiat non tangte non pathek pen lang pononang lapen chethan pononang tangte non prabjin ben chethan pononang PM Kisan 16 installment kumantu sikijang jima labangso APHUTHAK lang pononang lapen chethan pononang dasinangli tum jong si PM Kisan long nang limen do pulotang tenangli tum prabjin pen la nali tum status bang nali tum data bang chilang ikon nali tum land shading active tema la pen Aadhaar card pen link duma vema la pen bank account pen Aadhaar card link duma vema lahai hui nali tum lang pon ik thainon ko nane long ni ki chok che dim nali tum dokok ta thek jong se nali tum ki chok che dokok pulotang te nali tum la application bang ke pending po la pen nali tum la 16 installment bang nali tum long dun ik edit po la pen kilong le tum stame nali tum KYC jong si complete pilang pude la KYC option de jin nali tum mina mobile pen stame KYC bang ke nali tum claim ik me la sinali tum KYC KYC pula bang so optional on nali tum bear pen stame dak pen KYC bang ke nali tum claim ik me kali pude nali tum CSC center long dam pen stame nali tum semardam ik me lo lapen nali tum new apply the new pharma registration labang so dim bear pen stame nali tum apply ik me lapen nali tum non status so chilang igji pulotang te kan an installment sikilong ma lapen land shading duma vema KYC complete lema labang so APHUTHAK lang igji pulte know your status puduji labang so dim nali tum bear pen stame lang pon igmela nali tum beneficiary ID kali pulte Aadhaar number lahai bear pen nali tum lang ikmelo tang de non chethan pon anang labang so 16 installment bang ko an sikilong ji lapen kuman tu arni sikijang ji malabang so payment mate kuman tu se release malabang so payment APHUTHAK chethan pon nang lapen lang pon anang kedam tang hor nali tum la screen along thek pon long ikpo honorable prime minister ahin bestament 15 installment PM Kisan scheme ka release pon labang ke 15 November 2023 achiklo hutsi release pon iglo lapen halabang so hot bang ke something 4000 an janglo lapen adhok tumbang 3000 an long dunlo lasinon puthot labang so 17 installment labang ke ko an si ka chethap jima pulutang te labang ke noni foi bang ke 6000 si nang litum ale bang long dun ikpo 6000 long dun ikpo lapen adet labang ke nili nang than pachini pon ikpo nang litum afan lapen nang litum jong si dak puthot option ki mi dak ke add pon do name correction as a par Aadhaar teng jong nang litum la PM Kisan no amen correction ni pulte non labang so options tame nang litum dak pen thek pon long exi mate long pon exi name correction as a par Aadhaar lapen puthot nang litum labang so website long ke bang pen jong sipini problem to chat pulte nang litum PM Kisan official mobile app tanon bang ke release pon igelo nang litum Play Store long dam pen stame download iglong lo lapen labang so apps pen stame labang so website long ke long anason bang sitame hodak nang litum long pon ik thaipo lapen puthor dak aber thek long ji voluntary surrender of PM Kisan benefit lapen jong sinali tum PM Kisan aprang long ik walo lapen non labang so le long nang nilo putu nali tum dak pen stame lang pon ik me mate nali tum mina mastame delete me jala sonlo a process bangke lapen labang so 6000 atangka mate suri thro atangka bangke jangina adet labangke non ki bangji March first week mulam se labang so atangka bangai jang ikpo lase labang so aprang nali tum kichok chia son do ans tame KYC complete lang lapen ison soni jong nali tum kichok chi dokok pulote nali tum pachok ik pramon jong se pachok ik lopulte nali tum suri thro mate 6000 lapen 17 installment mate 17 kisti labang ke nali tum long dun ikpo
jong sinali tum land shading problem do lapen kapre son problem do pulte labang solli bangke nali tum long ik edet po lapen labang so tangka bangke long ik edet po jolalo lasi labang so payment ke thabi labang ke non February lo lasi March first week molam adet banda fix pon pelang stami first week molam bangke labang so alli mante labang so suri tro tangka labang ke nali tum bank account long nang jang ikpo lahelo pini nilin nali tum han la short information ki wan pi abang ke la anchor la si pina puthot ka pre vlog chitong thuna do me thak me kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel ong kila ra to advance tame nilin pen kardom to change your